Whakatapu ki he tae hā mai. Whakatulo atu ki he kakai tupu ai whunua ko Kenipela ai kakai nana wala. Whakatapu atu ki he tae hene prinsesi ko lātu fui pe katu ko aho. O kune mea maa i mua a ko i loto Kenipela ni. Whakatapu atu ki he talawhekau leo leo ki Australia ke tisi tu i halangi ngie. Ke haamata pule kautaki loto. Pea kia mautou ko toa pe mo mea mai ke Polokalama e University lo au he pong tu site aho fitu o me wafe a wafa. Ko a Luseane Lafitani o whakahau atu me he whaleni. Pea kui heni whoka e Professor Siosiua Lafitani ke ne tata ki atu e Polokalama he aho ni. Pea koe tala no he aho ni whoki ke he tangata tuukimu'a ai whonua ko toki peki atu. A Siupeli Taiamoni Taliai. Fofo o atu heni ha whakaapa mā o lunga mo o whalahi ki he wito Helen Taliai. Pea mo i kani Taliai mo toenga o whamili me he University lo au kaupuate mo whanau ako. MALO. MALO pito Luseane, pea o kou whamaumalu a tete i he whakatapu whaei eiki ko ke whai. Ki he ta Polokalama ma ke he koe a koe manat merie ki a whaitekau Siupeli Taiai mo e tutukulau mea na ne whai pia pe he whoki ki e ngai whai whatongia na ne whai e api ko awhi mai i meripo ane. Luseane ko whialawe atu pe ki mua pe ata alu ki e ta fo i VTO, ko konga e ta Polokalama, ki ha lea a Siupeli i he taku teau ni manoa toloa. Ka kou whaambe ki lawe atu ki he mahu inga o e tau whakahoko e Polokalama koe nipa mo e uhinga pe ausko ia pe a te tahoko ki he fo i VTO a Siupeli. Pe e whai ai hakatala noa pe te tahoko ki he Dio e kaha ko e kaha o ne ngāhi himi nā ne hanga o hiki pe nā ne talanoa ki ai kau whuki e ne tukutuku lau mea mahu inga ki he ngāhi himi e saswisirena. Pea te katok whaose aki pea ta talanoa ai pea te katok whaose aki e whaivitio i he āpua ko ia o Siupeli ai whahoko ia e hewawhualahi i kantari ai. Pea ta toki hoko atai pe a e ta Polokalama. Ka te utuku atu ka te koe e Luseane, koe ngā ke kau hanga o hake ai whaivitio, koe ngā ke teu i hake whaivitio ke ta hoko atu ki ai MALO ki sekoni pe koe ni. Ka koe ki mua koe ke hoko atu ki ai Luseane, koe ngā nā ngalo ai mahu inga o mau inga koe ni ai uhinga o kau whakahoko ai e ni pia mei he tawhaaki koe ia ai lo au he. Koe hai uhinga o ku tau whai ai Polokalama ma ke koe ni manat merie ke a whawhikau Tuita-Nakao Siupeli Taiamoni Taliai mo e api ko awhi mai ma ni tukutukulau mea nai whai i tonga. Koe whina urake pe me he uhinga ai lo au Luseane. Koe kaue ni kau mounga i tangata. Tangata tuki moa i he whonua, tangata i loa e whonua i he mala e ako i tonga. Ai a koe uhinga uloa ki ia. Koe uhinga ua, koe ne tukutuku lau mea i he mala e o lotu. Pea koe uhinga hono tolu, ko ne tukutuku lau mea i he mala e o e Taukei o e whamau totonu mo e whai totonu i he ngahi tapa keke. Pea koe uhinga wha o sirewa ko e ne ngahi ngāue na ne whakahoko ki he kakai whakaluku fua i tonga pea moe. Ka te uat, ka te koe Luseane, ka te teo hake ai vitio ko ia ki he tafufua vitio whikawaki pea mo Siupeli. Te alu lewa ki ai
i he taimini o hake loa tonga ko ia o kou whaamo ke hoko atu o tātā noa peke o mea koni ko ta o si teuteu mo anga hoongo i mo whakaukau ke tangata koe ni ka o hake a e tā a lea a Siupeli i he tau ni manoa o tolo a MALO. He kai ke uhanga whamafola ka kato atu e lerea e o atu pe haki konga pe koi koloa pe ke mo mea mai mo tau whanong ka Siupeli ka tau hoko atu MALO. MALO o pita. Ka inga koe ki lawa si pe te whai ke tangata koe ni. Koe tangata koe ni a whaiwhekau tuke tā Siupeli Taiamoni Taliai. Nei te ke o whetau lake au moia. Kana o whanongo e talo e ko lava mahino i ai o mea ke tangata koe ni. I he te ngahi ngā aue lahi kua whai i tonga pia i mulini. Whanongo ai i tonga pia hau ki mulini. Toi whanongo pe he o mea koe nuk whai i he tangata Ongoongo koe ni. Pia maali e ia pia o ia e sio he ni ngahi mea kua whai pia koe mea koe nei lava. O kulahi e tala noa ke tangata koe ni. Ia e o mea o ki controversial. Ka koe anga e mo ui e tangata. Ia e mea tau whai koe ke agree mai hata haiki ai. Kau te whai pe ki te mea te tui ki ai. Pa koe tangata ni na ne tui pao. Ke ne mea na ne hanga o tataki. Hange koe mea he right. Pea koe mea koe nau maali e he tangata koe ni koe ne ngā oe mālohi mo ne nofo pe he justice. Mo right ke kakai tonga. Freedom, right, justice. Freedom, justice, right. Koe pa koe mea koe te tui ki a mea. You know, koe tangata koe ni ia na ne tui ki ai. Pea ne mo ui ake. Pea ne tatake ngā he mea kau ke mea koe ni. Kai ke he si o ko mau o... Mo mau ai tau fufua viti o, mo mea mai ki ai. Tau te au ni manoa o toloa i Australia ni. Pena e whawhawhi i ai a Siupeli Taiamoni Taliai, whawhikau Siupeli Taiamoni ke whai hane lea pea te watu haki konga o ene lea ka mo mea mai ki ai MALO. Become a school teacher in the Free Western Church schools for 2 years. And then I was told to go back to the Pole College. And that was 1946. And I was there from 1946 until 1951. After the move of the college from Nafualu to Toloa. I went away in 1951. I went to Siupeli Taiamoni College. And I came overseas. Went back to the Pole College in 1959. And then 59 to 63. And then I was told to take up the role of being the head tutor from 1963 to 1969. And then in 1970, I was told to take up the role of the principal of the Pole College. And after 1971, I think the church got sick of me, so I was told to get out of the Pole College, and now I'm here. What do you want? I would like to thank both Clive and David for sharing with us their experiences at the Pole College.
I would like to share with you what has been written down by non-Tongans, non-old collegians of the Old College, but the observation and experience. I've got here 3 people, but I think 2 will be enough. The first one is a volunteer from South Australia. Helen and I met him in 2014. He came to the Old College and worked there as a volunteer in a farm. And again, last year, we met him. And this is what he wrote. I had the absolute privilege of witnessing firsthand the selfless characters of the young men from Duval College. The occasion was a field trip to observe vegetable and mushroom growing at the Vaini Agricultural Research Station. The truck that transported the 20 students and myself needed to do a delivery. So I said that I would walk the boys back to the main road, that is 4 kilometers away, and meet the truck there for the return journey. It was very late in the day, and I was unsure if the students would have been too late for dinner at the college. Sasa is smiling when I talk about dinner. These boys had worked hard all afternoon and walked a long way. So when we arrived at the main road, I sighted a small bakery where we meet to meet the truck. I checked my pocket for money and found that I had enough to go into the bakery and purchased 4 large bottles of cold drink, a tub of butter, and 10 loaves of bread. This is a real treat for the boys. They fill up half a loaf of bread with a huge dob of butter. Tasty, but a potential cholesterol risk. However, appreciating their bounty and as normal practice, they sat down in a circle and started to give thanks before sharing bread. But prior to eating, one student from the circle stood up and took a loaf of bread over to an extremely emaciated elderly man sitting on the other side of the bakery. There was no conversation. He just placed the loaf gently into the old gentleman's hands and then returned to the circle, where the 20 boys then proceeded to share the food equally prior to bowing their heads to give thanks. I immediately checked my cash and found that I had just enough to go back into the bakery to purchase another loaf for them. I felt so blessed that I had the privilege of witnessing the hearts of these fine young men. Remembering these students were only 14 to 16-year-olds.
who would have been extremely hungry and probably due to their late return would miss out on boiled cassava tea, manipulation, but they thought beyond self. I was so overcome that I had to walk around the side of the bakery and shed a tear because I was witnessing Christ in action through his voice. I was hungry. Taukei MALO ai ko tui Luseane ko e kongalahien ko ki whakaata ki hoata mai ai taha e ngahi lea Maria a Taiamoni, a Siupeli Taiamoni Taliai, ko ne lea nge koristu tuku toloa. O mai ai foi tala noa ko ni pane ki hanga o ki o mai ai nei toloa mo ne mabahe nei toloa mo tonga I he kamata kai ka tu ko Luseane ke hoka ka te o mai ai ne foi himi lo tonga ho tala noa MALO Maho ko fie hoka te pe siua ki he ko te siua ko ki foi video ko ni. O ko video loa. Ka ku te lava lewa I lo I he. O ki ia te ki siua te ki he anga toko taha ko ni. Tangata ko ni. Ko ne tala noa mo ne I he ne fia mo I he ne pride ke kolisi ko toloa o whanau ako. Pea mo ne sio, ko te sio ko ke ne tānau ako whitu o ene o ofalahi ai. Whanau ako ofalahi ai. He ku tānau pea mo ene very emotional mo ne mei tangi he ne tānau ki whi tānau. Ne hanga lewa eia o tala nau e mai ka hao. Ai anga toko taha koe ni, a siana koe ni. Me ana e mahu inga ki ai. Koe kolis ko tupo, koe whanau ako. Whanki tala nau, mahalo koe ki te fuu. Ka pate te lua ki te sot ka kaole ka mei tolo, whai mai nau me koe ki te fuu. Whakatoka ngai. Ka koe whanki mea na ne whakatoka ngai ki he tamai ki ako. O nā wanga. Koe ki fo I maa koe ni na tu mai I tamasio awi ke tangata eiki na tangutu mai I he tawha aki. Hao koe mea pēia lahi tamai ki he kei ki nau whakatonga e nau tōra. Ha taha ka pāu nau whie kāia. Ka tamai ki kako koe ni na nau whie kāia kātoa. Ka nau whakatonga ngai he ki tamasi koe ni tangutu mai ai tangata eiki. Pe neonga na isi pe e nau ki mea nai kai. Mea toko ni. Kana I tu o ate fo I maho awi ke toko taha koe ni. Hanga e siupeli o tā I mai fo I whakatātā. Not only about toloa as a college. Ka koe anga e whanau ako. Me oku na e ako I ke te knau tolu. Mo e anga ai tangata koe ni. Ai mea na maho inga ke te ia. Koe ki tāna ki pe ia siua. Papako o si. Mai o Io whawawa pito Luseane ai tāna ki kou ke whai aki o ke whai mai ka taki te tā whai aki ia ai tāna ki mahu inga koia ko ke anga o ulu mai ka te tā hoko atu ki he mo one awita mea koe whai kia whakatala noa I he ne asi mai ne konga kone ne lea mahu inga awita konga kotoa pe I he ngahi lea I he TV mo I video mo re tio a siuperi e kui ai mau pe ai kakana mo e rito I ai o kai ke rea noa ia e taimiko toa pe o ne asi mai ai ki ta whake o ako lotu pe koe whamau to tonu pe a mo to tonu mo I tawataina kai ka tuke ta alam kande ko ne hanga fotu tu e me ngahi himi ke ngahi himi uaki ua tolu wha o hoko pe hepe na ne ko siuperi e Luseane ki mua ke wangata ate ne fo himi. Ko ia o kai ko ia ai fuatonga na ne hanga o analaiso mo fe kumi loloto ke himi. O se ai pe ka whai whekau
ki mua I talo mea Tuita-Nakao toni, ko whaiwhikau mai ki moini na e ngāwe lai ke himi tonga ko whaiwhikau hanere puniani. Ka ko Siupeli ia ai toko taha, na nehanga kumi loloto apito ke ngā himi I he lea whakatonga pia mo lea whapapalangi. Pea kai ngatai ko ia ai whatonga na nehanga vahe mamani ai himi whatonga, iono uhinga whatonga pia mono uhinga whapalangi. Aia na ne ave me he tuunga whakalo kolo whaka I tonga pe ai himi, o ne hanga rewa ave himi ki mamani I he lea whatonga mo lea whapapalangi. Koe mahu inga I he tukutuku lau mea a Siupeli ke himi. Ka te tā ea Luseane MALO muki Taukei whanongo ke ai. O koe ke ilo I o koe ke ongo, E kai. I te taripuna o te sio ke Luseane ka take. Maybe we could just carry on with the dialogue. Iyo sabe ka ta hoko atu, Iyo. Ta whoki mai ke ta koe mahate ta o koe ai o mea maho inga kouwhi atu ke ta tala noa ki ai. Koe hange ko kaulawe whaaspe ke kuhanga o whamanato e maho inga koe ai nei tūrukulau mea I he hiwa. Na e maho inga o pito e mea a koi ai tala noa ki he hiwa koe tautaha noa ke he uhimi. Na maho inga au pito ai ngā himi ai siasi I he rea whatonga mo rea whapapalangi ke te ia. Pea nā nea koi I toloa pea hau ai pe o hau ki morini. Ai koe o kou lawe, nau lawe ke ane nā I koia ai tokotana ne hanga o fuafua o mai ai him whatonga me rea whatonga ki he rea whapapalangi o mai lo ua na mahu inga ki muri toi whoki mai e ia na wange e whaiwhikau toi tā mori toni makau misinare pena ne toi hanga whoki mai o ne toi hanga o whainga au e ki ai pa ne hanga o hiki pia koe mani ngahi tohi I he ngahi whakakaukau e tala noa ki he mahu inga hi mamohimi kai tuku atu Luseane ke hao tānaki mai ka pau kai te tā hauko atu. Okay. O koe ki o mao e awiasio ke ngā hihime e tangata koe ni. Ia. Ka koe mahalo koe mea ko whietala nau I ki ai ke ta alu ki he mo ui e tangata koe ni. Na u tangutu ko o sio he whakalele ko hono āpō pe au whanongo ki he tala noa ne whānau ona whohalahi a I kani na o mālie ia o pito siwa e tā noa e tangata koe ni pea koe tā noa e whānau tau osi ilo koe nau nofo mo e nau he mō miniti ko tau pe mo e nau tamai paku nau ilo e mea kehe ki he nau tupu hake mo nau tamai mo whanki mea na ne whai. Nei whakawha o whaopita ne rau whako o tangutu ko whanongo ke tānoa a ikani. Pane tānoa ke ngahi mea whakawha ofa, ngahi mea na e ki whakamamahi, ngahi mea na e, you know, it was amazing. Ngahi tala noa ana ke ne tamai. Pe tau ilo lewa ke tau sio atu ke tangata koe nia na keike nofo noa. Ia, mola. I think we should just talk. Iyo. Ka koe kuanga koe e ku observe koe maha mo e ku sio koe ke tala noa koe
ikani. Mau inga au pito ene tāno ki ne tupu hake mo. Ngahi mea na ne mana tuu he ne tupu hake o. He nau tupu hake i tongo e na om ki muli ni. Iyo, koe mea re wai Luseane koe whamangai whamatala, koe kau ki tānaka pe ngai whamatala, koe ne whai i kani mahu inga au pito, Nai mea nā ku whakatoka ngai, i ngahi tala noa ko toa i a pō pe mono whakahoko ai mea whai ke Siupeli pa pe ki tonga, ka maafoke anu sila. Nā nau kala noa ki he uhinga nai mawahe mai ai i he fuope ki he mawahe mai a Siupeli pa mei tonga. Nā nau kala noa ki ai, ka nei keiki hanga hataha o whakaiki ki ai uhinga. Pa koutui koe whakakau le lei pe Luseane, nai ai whetō kaki, e mo mau na e hoko i tonga. Pa kutau ilo o koe ai tala noa ia ki ai lo au, Profesa ina Tuita-Nakao e ne whakatotolo a whitunga whukutupuna, ne whakaike a Siupeli i he wike taha he hoko koe nei paropareba nei hoko i toloa. Pena ne hanga ho hinki e ngahi mea nei whai e whakataha, ai siasi whikauaki pia moe Taukei koe ni i he siasi pia moe Siupeli. Ka koe mea koe e Luseane ko maari e ia ai, na i kai ke toe tala noa hataha ia ki he whakaiki o i whoi paraparema nei hoko. Pea koe ku whatoa ngai koe Siupeli koe i he ngahi lea holo i he uwheitu. Na lea pia Siupelia i toloa. Hoko atu pe me tānoa nai mahu inga ma ne ofa i toloa. Hoko atu pe me tānoa nai ma ne mahu inga i he ne ofa he siasi. Pa koe ai whakakaukau pe e ange ko whamatala Profesa ina Tuita-Nakao. Ne ke loto a Siupelia i he na whepota no aki he wike kaha. I hoko koe nei me aitonga. Ke ne tuhanga whakatupu ha mau ke mawae ua pe mo vete ai siasi. Nai hoko ai whetō ke he aki, ka i he ngahi rea a Siupeli ki mui, nei keke maua hane rea na ne toi hanga o ka aki mai hane turi tonu hia. Pena iau ke neonga nei tala noa i kani he mea whae ke Siupeli, tala noa ke no turi mai nao tō mai nao mawahe mo e hafua ngai paraparema, pe hange ko whaiwhikau toke tā te vita hawea, nei keke nau tu hanga nau tō o omi. Ai whakaiki, ko me e nei hoko whiungo whutupu, ke warungo whutupu, pea koe kautaki e se asimo nau tui, me anga mea nau whetō ke hake ma Siupeli. Sai, ko mea iau kou mahu inga ia ai e Luseane kai tuku atu, Iyo. Aia koe tau siole wa siwa koe tangata koe nina kai ke loto ke ni toi hanga rehash mo toi tala noa i mo toi ha mo ha Aia mui at peke ai kakai koe na nau whae ngai tala noa ki he tangata koe ni. Ke oa toi he koe ko ose mea koe na e hoko, na e whakamamahi, na e hoko ka ko na e toi bypass pea a Siupelia hokat ene ngā awe, na e mamahi, kana e keke osi ene o whana keke tohono lo tō mei toloa. He koe tau sio he ngahi tala noa ma ne ngahi lea, o ko kei ofa peke ko risko tupou. Kei ofa peke api ko toloa. Kei toko ni ipe eia, whatever way, kei kau pe ngahi mea, koe mea ko toi whemau ki tānau kia sio na e lai ngahi kulupu, na e kau ki ai a tangata koe ni. He neonga nei hoko mea koe ni ka na i kei hokot e ne ngā aue, fo o ngā aue lahe mo ne hokot pe ne ngā aue ki he justice i tonga. Ia koe mahu inga ia, koe mea ia tā ke tā wako mea Siupeli, na e keike ne hanga ia o tuku ha mea ke loto tāngia ai. Mahu inga o pito pia mahino e ne tukutuku lau mea ana e whai ko risko tupo. Mahino o pito e ne tukutuku lau mea ana ia na e whai i he siasi. Ka koe poini kou ku ke hanga o mai, koe poini ke tau wako mea. Iai, ai ka kai toko laha ia ku tau sio historia na e
Nai whai ha o mea peheni a ki nau tō. Pea nā wana tolo komi e nau tō tōnu, pea nā nau tō e whoki me nau tō ria pa nau o whamathola e nau toto no mo e nau whawhepaki mai ke mea nai. Mai nau mamahi. Ko mea ia o ku maho inga Luseane o hake a poini ko ia. Ko mea o tau whatonga e Siupeli, pa ko mea nau whatonga i he ua wau kotoa konu whaika Siupeli. Na i kai ke toa hataha ia ke ne toi hanga o mai pe ko hai o kutono hia, ko hai o kohala ia. Ko whainga mea whakatonga, ko ne hoko ha mau mau, ko ne hoko ha tau kehe, ko tau sio ki ai, pe tau talanoa ki ai, pe tau hoko ato e tau mo uika, ue ai ke ne hanga e ia o Polokai e tau mo ui. Pea hange ko talanoa Luseane, ko whialawe e ngahi kupu mahu inga na e ngā ue ki ai a Siupeli. Pea koe mo ui a Siupeli na e nofo ia he ngahi mea koe, nofo pehe ako. Nofo he lotu, ka koe lotu mo e whakamau totonu, mo e whai totonu, mo e tau ataina. Koe whakamau totonu, whai totonu, tau ataina, mo ui tatau. Ko lotu ia koe a Siupeli. Pea koe ne ako, na ne ako e ne whanau, ke nau mo ui totonu, whai totonu, tau ataina, mo ui tatau, equality. Pea hulu e kirewa ai whaunga koe discipline. Ko pau ke e mo ui a Siupeli, ko pau ke hanga e koe o whaka ulu ngā i koe he mea kotoa ke. Koe le soni a taha o mai e Siupeli ka ki tau tō. Oua mua e tau talanoa. Oua mua e tau ngā ue e Luseane. Kai mua e tau hanga whaka ulu ngā i tau tōru. O whakatatau ki ha. Whakatatau ki he tui whakaristiane. Whakatatau ki he māma whakaako. Whakatatau ki he totonu. Whakatatau ki he whamau totonu. Whakatatau ki he mo ui tatau. Pea whakatatau ki he mo ui tau ataina. Nai tui a Siupeli koe ngahi mea e koe ni o kui kai ke nau ngā ue maha wahe nau tō. Koe māma whakaako, ko pau ke aluia mo e māma whakalotu. Koe māma whakalotu, ko pau ke aluia mo e māma whakapolitikari o e tau ataina. E pau ke aluia mo e māma whakaekonomika o e tau ataina, whaitotonu whamau totonu mo ui tatau. Pea pehe ki he social justice ke he whakasosiare. Koe mea koe maho inga koe me he lo au, pe hange koe ngai tala noa profesa ina Tuita-Nakao. Nā ne hiki tonu ngai mea he whakataha ai CSC whikawak ma Siupeli. Nai tala noa whaeke ka Siupeli au ke taha koe ne whaeke ke o mai ke se vita hao uri koe ngā e na i he reti o. Koe information ni na hiki fwoi tepe o mea katoa koe ni me tala noa Siupeli. Pea koe u whamatala, pa koe ki tau tau whemaa tau mui i he fwoi mea ku o swai e Siupeli. O koe ki tau whemaa tau ke tau te o mai o mai e umea na whaeke e ke profesa ina Tuita-Nakao. He koe ngana ke tāi e Siupeli ke ai ke hoko aha mau. Nai koe ke tau te o mai tau ke o mai na pena e ke a Siupeli ko haina e tonu hea ko haina e halai a ikai. Na ke whae Siupeli fwoi mea koe. Pera mui kia a ano whane o ka ano a pia ki ai. Pera mui kia whai whikau te wita koloa ia, hawea, mui kia toko taha kotoa te. Ko inga ko mea ene tui kia Siupeli pau tau hanga wha apa. Kai tuko Luseane. Tau hanga whaka apa i mea koe ni. Pea tau toe mo ui aki mo manatu e u tāsi pinga koe ko whai he tangata koe ni. He kula he taimi hoka mea hangi koe tā noa a siwa. Hoka mea ka tau tōru ko tau kai la pea tau. Longoa a pea tau. O mai e hā, mo e hā.
ke whakaasea ke tau tonu. Kau taim ni ihia ko me e koe au toi hoko ai mau lahi e mo longoa a mo ta e mau. Ko usio ke tangata koe ni koe mau na ne whia mau. Na ne whia mau e justice. Ka na ne whia mau ke ai ake mau. O e whahata e mau, o e whahata e ke. Maria a vipe poini. Iyo. Nei, kona monina pe. Nei ke tau mau pe whakaukau e Siupeli mo teke whakate mukarat me whaitonga. Ko Siupeli ia, nei tau ne whakaukau anaya ki Sao Paulo, pe koe kapi, pe koe mono, hange koe tau hao ke politiki, nei tau e mo Profesa Futahelo, whaifikau toke tāmana ke havea mo pātiri Siofina. Koe nau ngahi sio na tōre, na nau sio na tōre o whakawhikau aki, koe ngai whakaukau whakapoto, whakaukau ke mau, whakaukau ke ua hoko hake, whakaukau ke ua hoko hamo veu, whakaukau ke puke pe ai mawhaipure tu i hono ngahi konga, whaapapa i pe tau ai whonua, koe kakakainga tau koe ni na nau katau. Me kei ko hakaina nau lea kovi, lea whewheka, kai lea whaapa, pia lea he uhinga whakaako, uhinga whakarotu, pa koe mea koe ka wako mea, ko mea koe ka wako mea, ta wako mea kakai koe ni hanko Siupeli. Ko Siupeli, na ko whitau laki mo ia e Luseane i ngahi whiohi anga lahi, i he mea i he demokarati, kai tau te whito ki he Tongan History Association, ai ne whuatu uia e whaiwhikau to e tā sone Latu Kefu mo Profesa Futahelo. Pea kaukea ia a Profesa to e tā Augustino Mahina ko haifua aki nau tolu, nau kaupe moa mui no ai alo pe au hene kamata ko kei si, ko kei ako, kana aku whawhetau laki ai mo Siupeli. Nai hawa Siupeli ki ai he kono kaungata wa ofi a whaiwhikau sione Latu Kefu. Nā ako whakatahi toloa, nā o mai o nā holo oa ke University Queensland o nā ako e mao nā o matai tohi. Ko Siupeli o mata ka te au koe na ne fua mau ai tipiloma ki he whaiako i Tonga. Na ne hau koe na ne mau ai no PA mono tipiloma he education. Keke o mau au pe na o sia hata na tipiloma i he whaiako mo education he aho koia. Pena whokire mo sione ki Tonga, mo sione Latu Kefu, o na whaiako loa pia whoki mai a sione. Pako uhinga koe na mahoinga pe ai Tongan History Association ia na whuatu, ko mei koe mo tangatana na whuatu ko sione Latu Kefu mo Profesa Futahelo, kau make a Dr. Neil Canson mo haifua, Professor Adrian Kenipela mo haifua, kau wako paralangu mo kau wako Tonga. Na mui pau mata, pau sio, pau honga whakatoa ngai a Siupeli, ma whaafeo he matala noa, kau kai ko hatoko tahai ane hao ke mo i whakat eke te mika nai. Tangata mo i nonga mo whia maari, kai ko hatoko tahai ane very observant, Ko Siupeli tatai taha ke lea ia. Panai tireke o whatonga ena e lau pepa he Tongan history, ka aku iai mau pe, he kamata mai, mahu iai mau pe. Pa ko whaatala no ai umea ko eke ki ai, mea tau hono wa, nau eke umea lai ke a Siupeli, mau tala noa. Ka ko ikusio koe Luseane, tau wha os kai ki toko ai. Whanonga pe a Siupeli ia. Whaapapai pe ia ko ne hao ki a sione Latu Kefu, kono kaunga ako whawhare, pe mo Profesa Futahelo ko hono toko ua i he toto. Na whekau aki ko whae a Siupeli me kau helu, po koe ki tau wofo i he tau sio ke kau tangata me hange ko Siupeli, na hao me u laine, whake mo ui laine, mate aki ke whonua, laine na mate ke whonua. I he loto, i he ako, i he tala e whonua, mo e historia. Pea koe ko whatonga i a Siupeli, ofa lahi pe a Siupeli a futa, ofa lahi pe a Siupeli a sione, pea ofa lahi pe a he ako, o vare pe kou kua i lea a Siupeli a konferensi, ai ene lea. Pea asko ia pe a tanganga pe a Siupeli a sio, maho inga ia pe ke ia i mo popou ke a sione Latu Kefu mo futa.
Ko mea na whatoka ngai. Pea pou ki he ako. Pea kana ne hanga mau pe ko Siupeli i he ako. Ko ne hanga mau pe o hai ai mea ko toa he ako ki he lotu. Ki he lotu whakaristeane. Ai ngahi mea au nau whikau aki. Pako ne hau koe Siupeli koe ki he politiki. Ko ne hau koe ki he sosiare mo e tala e whonua. Na ne hai e mea ko toa pe ki he lotu. Ki he lotu he uhinga koe na ne taukawei ko Siosiua. Na hawa Siosiua o taukawei ai whai totonu a justice. I he tapa ke social justice, political justice, economic justice. Na ne hanga whapapai ai hatu i maho eki. Koe tangata Siupeli koe mea pe o kune pehe o ku halawhika waku mo justice. Totonu, whamau totonu, ta o taina mo mo i tatau. Nane rea rea. Neo ne apa i aha mo he ofo mo ho eki. Kana e tu wa Siupeli na keke tu uia he ho eki mo puranga whatu. Na e tu uia i he justice, i he tala e whonua, i he tala o e ako, i he tala o e lotu, i he tala o e politiki. Ki pāsa tosa. Maali e mon ke tangata koe ni. E whai ko tā nao mo tā noa koe tangata koe ni na e. Arola e ngahi mea mo e ngahi konwhenisi mo e hāfua. Kana lahang pe taimina e tamutu pe observe. Pako mantu iha ke lea mahalo koe. Koe ke o mao because Socrates ne lea koe ke wisdom. The wise will keep quiet when they need to. Pythagoras, Pythagoras. Pako panalea pepe mo kau poto lahi. Even Shakespeare. Nau tā no koe ke wisdom. O kai ke pehe ke tā noa ma o pehe koe asia e poto. So ke tangata koe nisiwa. Arola ume e whakaako, ka ta utu pe o whanaungo pe. Observe. Mahalo ke hane ki comment, but he was happy. Aia koe kusio ke mea koe confidence in oneself. Koe ke aia ke lea ma o pe ia he potu ko toa pe o kui ai. Toki lea pe ia he feitu ule pe e lea. Koe mea whukia ke ka waka o mea Luseane. Angia koe tā roka a Pythagoras. Koe ke mahu ingaia ke te lea ma o pe. Koe taimi koe lahe te lea o ku haue o mea ia koe ke maa popo e te whakaukau. Ka pehe koe Pythagoras. Iai taimi ke lea po koe taimi ke whakarongolongo ka lea holo tombo ho ata mai. Mo ngā ue. Pea lea ngā ue, koe pe tau lea tonga ki ai koe lea ngā ue. Ka ko Siupeli, koe tangata, māo, koe mea, koe tumu, ai mea ia koe māo, koe sio ai he tangata koe ni, e me mea kotoa me. Koe mea ko whakatokanga i sio he tala noa mai koe i kani mo Luseane. Mo kau tangata, koe ni nai nau tānau koe he āpō e me whakaiki. Koe mea pe o ko seat kia koe tangata koe nia ene māo, mo discipline. Pau te sea tu sio maha koe me ena ki i whaingata ia he uwhitu o mo kakaina nau whaingata ia. Koe ne discipline, Na ne whemau e ke māo. Things to be right. Ia koe whainga māo koe nei whepake ai mo ni i o siasi. Whepake ai mo ni i o politiki. He koe mea nei ai a tokanga e siasi ia he nei mālohi mai a Siupeli e ne tala noa he justice e ne hao he whingofu e walgofu mo makape mai a political movement. Pena nei pou furia ke nei whakau. Hange pia koe huma a palofisa whakahelu ko whaifikautu e ka amena ka vea pia mo pāterisi o whinau. Nai i kai ke nau amanaki nau tauria ke o mea alo ke ai politiki e ahoni. Koe kakaia koe ni koe kakai nai māo, kakai nai, ne kai ke nau tupu, hange ko grave nai. Ne kai ke nau loto, mo nau palani ke tupu ha ngahi mea tae māo, ngahi mea palaku, hanga palaku i he politiki.
Ko me fuke ke ta wako me ka ngata ko ni. Yeah. Ne ngona na po ke samela kispo hiwa mo demokrati ene hau. Ka ko pau ke tonu e ka ma u ki mo ui a ka ngata ko ni. Ko to lahi a ka te ka politiki ko ka na o fiofe na to ke mo ui ka ngata ko ni ma na fa ka ka. Ka ku ma inga ke ta wako me ki na to. Me ako ko fai me ako to be ke ta mo mama o hata tangata ako. Ko na me ai. Me ako no be o ko fai ke ka mama hata ngata lotu. Ko Siupeli. Ko me ako no be na ne fai ke ka mama o fa ma do tonu he politiki ko Siupeli. Na ke ta no ai ke longoa ai ke fatupoa ke ai ke ta mau i kai. Fa fikai do ta manaki havea professor Futahelo Fatikau to ta so de la do kefu pa de so final ko ka tumu ya o poto mo ya ko na hu mai o te ke e whakauka te mokalati ka i he uhinga mama whakaako mo mama whakaloto mo mama whakapolitika ko lea o maho inga ia te au e Luseane o mai whakauka maho ka tu ko Luseane Pia koe tau tala noa koe ni ki he anga o i tangata koe ni. Pao ko tau ia te whaake taha tangata koe ni. O kea ni humor. Na ke tala noa mai ke au e Siua ai. Maa koe taha noa le sieli. Iyo, ko tā noa le seri e a po ke ngai konga whakaori. Whakaori. I sense of humor a Siupeli. Pea o tau wakai ki ai, koe blessing, koe tā puaki, hena e whonu, koe tā noa le seri ke ne mo ui ki he taanga, pa mo poetry, mo mau, na mau inga ia, i he taanga whakalotu, mo taanga ta whakalotu, pe mo ngā he taanga hini. Koe tāna noa koe a Martin Heika ki he tangata o culture, tangata o ako, nane pehe, koe tangata o culture, koe tangata o mahu inga ia, i u tukutuku lau mea ai culture, koe hiva, koe mao, koe taanga, koe poetry, koe hāfua. Nai mau i Siupeli ai o mea koe a Luseane, whataha pia mo ne whainga sense of humor i he me mo ui. He koe mau ingai ki au Siua. Koe siana koe he was a holistic man, he? Na kai ke tau taha pe o se singa ne mo ui ki he, o se singa ki he. Toko lahi e tau tolu koe tau, o se singa tau mo ui ki he, ka ngalo e whaamili ia, he? O se singa ki he, ka ngalo e ta whakia koe. Koe tangata koe nina e mahu inga mea ki ai, ko toa i he ne mo ui. Ko ne whanau, ko na whangamokopuna, ko na hoa o whaanga, koe lotu, koe a ko. Koe ne lai peli, he? Koe ne ki ingo we. Koe ngahi me e koe o ko mai e ia e tangata koe. O pēwho ke e Marcus Aurelius, ai empola loma ko iapa ko Stoics. Nane pēhe. Ka pote ke mau pē ha o garden, ha o ngowe i api. Moha o lai peli. Moha o lai peli ko kakato ho o ngowe. Ka moa Siupeli na e ne garden, na e ne ngowe. Nai tala noa ngea le seri, o me ilahi pe, e me nofo pe ana i e me ngowe. Nai ngai kā whikau aki pe mo e ne ngahi e ne akau mo e ne. Pea hane koe lau a Marcus Aurelius. Ka kata mo ea Siupeli na hano lai peri, pea iai pea mo e ne, ai ne lai peri pea iai mo e ne ngowe, matala akau. Tangata koe nina, na ne ilo i eia, pea ne understand, koe ne mo ui ke hou, koe a ko, koe ne lai peli, pe toi hao ki tua ki natula. Koe me e ne whaka mo ui ho tau, soul ho tau, you know, person. Ke tau lua mai ki tua, lua holo he te ki garden, i te ngowe. Na ilo i he tangata koe ni, koe mea ko mali e ia e siana. Iyo, koe all round, holistic, ane koe tā noa kau pārang, koe mo ia a Siupeli. Koe tui koe Polokalama koe ni, koe tau whakamaho i ngai i he turiki ko toa pe,
ai mo ui a Siupeli hena e hange ko lau na e all round na e holistic na e i hema momata whakatau katea pia tātā ki riku tātā ki whanga pako man le rewa pako kakai peheni o mahoinga ke tauhanga o celebrate pa tauhanga whamanatu pia tauhanga whamau ingai he kona utore hangi ko hangahi whetu uto o kuna uolo pako tau whatongi ake tau sio ki he mama ko ia he ku malawa ke ne hanga o tokonia a e tau mo uimo pia mo hulu ki tau tau i he ngahi wa e hala kotoa pe o ku tau whaingai e tau mo i hoko ko e tāpua ki hoko ko whara koroa pia ki tau tau. Iyo. Au pito sio pe au te tau pe ngale e tau tau. O ka aro tengi o se tau taimi o te iaha mea e sio o ke whieta anō ki ai before ki whaka o se ta Polokalama ko ini. Iyo MALO Luseane ko whamalo be ki o teu ko Tuita-Nakao na ke whakatoanga ia maho inga ke ta whakahoka Polokalama ki a whaiwhikau Siupeli Taiamoni Taliai i anga ho ngahi uhinga na ke hanga tuku mai na aku nofo whakau pe koe hae mea lo au e whakahoko ka Siupeli e whakahoko mai e ne pe ki a Luseane pia koutui koe mea le rei tahain ko whae he lo au koe tau vahe mo tau manatu me lie ke api ko a whemai pia mo tukutuku lau mea koe hawa Siupeli mei tonga neongo nai turi pia mavahe maa Siupeli ka me tauhi pe hange ko tata anoa nai ai meri no koe lau maari e pako manatu ai ke tala noa tangata filosofa se mani ko Friedrich Nietzsche na ananan pehe. Ko tau mo ui pau ke tau kaka he fo i le volo e tolu. Maho inga ke tau kaka he fo i le volo e tolu neongo e tau kei mo ui. Ko le volo ua ki koe kāmeri. Ko le volo ua koe laione. Ko le volo tolu pehe Nietzsche koe tau liriu hange haki i leka. O fia he tala noa ke uhinga sisu ke ki leka. Ka koe uhinga ua ki pehe Nietzsche. Koe whare me tau tau. O pia hange ha kāmeri. Koe kāmeri koe, koe te whatongia pia whai koe fua e kāmenga. Koe fua mamafa o mo ui. Ko manatu ke tala noa ka Siupeli. Koe mea mapene e whai e neo mai e ne whai. Ko hono a koi, e ne hiwa hini. A koi ke discipline. Pia koe mo ui ka Siupeli koe a koe kāmeri he ne tupu ake. Whai mapene mea ne talange e ne tamai i kantari ai e mo neo mai e ne whai. Mui he mea kotoa pe kāmeri, mui he mea kotoa pe ne tupu hake i toroa kāmeri pe Siupeli. Fua pe. Ka koe taimi ka tau na e whemao e Siupeli he ne mo ui ke ngā unu ke laione. Ko le volo ua koe laione e tā noa Nietzsche. Ko laione, ko mata ke pehe mai. E pehe mai whoke. Shall or shall not. Pehe mai koe e tala noa. Shall not pe hata Siupeli. Shall. Pehe mai koe. Shall pe hata Siupeli. Shall not. Kamata reo koe laione. Kamata ke i tau ngutua. Kamata ke tau ngutua Siupeli tamo. Pe hata Siupeli. Pehe mai koe ai si mo i tala e whanua. Ikai pe hata Siupeli iyo. Kulaione Siupeli. Pe kone hoko koe e fo i liu wha os ke mo ia Siupeli. Na e hao lewa Siupeli ia ki e le volo wha o si Luseane. Koe ki i reka. Koe uhinga a Nietzsche. Ma koe uhinga a Nietzsche ki he ki i reka. Koe ke toi maho inga ha mea. Ke tau ilo i weta tore ta noka sisu ke tau anga mahange koe ngai whanau. Ke koe ke toi nofala ngai whanau ke parani mo ai ke ita ia hai te whakamolo kau ha mea ikai. Koe ke toi fight for anything ye ko ate peki ai. Ia. He koe ki whanau. Kone whoki mai koe me tonga koe hao ki e ni. A Siupeli o atu he Siosiua e ne ngahi whatongia keke. Whoki lewa Siupeli o koe ke te whema Siupeli ke whepaki mo hata. Koe ke te whema o ia ke whoki te Siupeli hanga ki i reka. Ofa pe ki toloa,
ofa beke siasi alu beke nga yo wa toloa alu beke konferensia siasi ko siasi na wa siasi ko no mautolu e Luseane ko visiara me foga mari mai ka ko mau siasi na nauture Siupeli ofa be Siupeli alu Siupeli ha be na ha be siana fua ka venga ofa mo ui foga ka ureka ka ke te fe mai Siupeli ke ha mau fa utohia Siupeli fa uhimi hike ne uhimi ko level stage fa osia ne mo ui malo ku fela de Luseane o fa malo ko mo me mai mo do de mo me mai ke Polokalama ni e ka o ka Luseane ke ne fa os Malo o pito mo me mai. Hange ko tano a siwa kia Siupeli he tuanga ko ni mo ui. Ko ne understand e hange ko tano mai ka psychologia. Ka pate te nofo o manatu i mamahi mo me na whai kia kita. Mo e hāfua, te mamahi e pēo ke te mata. Ilo e Siupeli mea koe ni. Tuku hange e Siupeli. Whakamole mole e kakaina nau whai maha hala kia o whatever, he? Mo ui whia maali e le vai au tataki ono ki siasi mo le whanau mo e hāfua. Koe mea koe ki tamantui. Ia me ko tuku noa ia te le lava ki taia ka pai ki te lava ki taia o sort out. Ko kita pe te lava sort out tuku te kakai ia ke sort out ia he take. Kai ke malo au pito ofala ia ke te botoko to malo. malo be Luseane ko tui ko e ngatai ai tau Polokalama ka e tuke te mai ai tāpuni ai tau Polokalama Luseane ka tau au ki ai ta ku ma ofa atu ke taha ko toa ke whawhetai. Rest in peace, toka ai e nonga ai eki, mo i whia maari e whawhekau Siupeli Taiamoni Taliai.